imodoka zigurishwa, imodoka ziri ku isoko we. Imodoka zigurishwa, imodoka zakatara boneka, dore imodoka. Barakweleka hatchback, barakweleka lava ancien modèle automatique, barakweleka lava ancien modèle manuel ku mafaranga make. Barakwereka ahangaha ni mu kibuga gicuruza imodoka kikanazikodesha, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Aha baraguha lava automatique ku mafaranga miliyoni 4. Baraguha lava for short, twa tumodoka tudusirimo, twa tumodoka kamwe gafite umuryango umwe, lava for short ku mafaranga miliyoni 3,800. Aha baraguha hatchback ku mafaranga miliyoni 5,500. Anga turaguha artist ku mafaranga miliyoni 7,500 maze amezi 2 sohotse. Aha turaguha gikumi automatique ku mafaranga miliyoni 2,500. Aha ndaguha Karina ku mafaranga make cyane miliyoni 3,600. Aha ndaguha lava for nouveau modèle ku mafaranga miliyoni 6,500 ya 2022. Lava for nouveau modèle ku mafaranga miliyoni 6,500 ya 2022. Ndaguha lava for sapine ya lava for 2014 ku mafaranga miliyoni 18. Imodoka nziza y'agatangaza ni za modoka z'abakimaze. Aha ngaha ndaguha imodoka utigeze ubona, lava for ya 2020, imodoka ya 2020 ku mafaranga miliyoni 25. no gukatura barakatura. Ariko ubundi ushaka iyihe modoka? Ko namaze kukwinjiza mu kibuga gishyashya, ko namaze kwinjiza kuri Brashari TV, ubundi ushaka iyihe modoka niba atari ukugondoroza Brashari TV? Nakuzanye mu kibuga bushyashya, ntuze ko wacikwa. Nakuzanye ku kibuga bushyashya, aha nta mikino. Ubundi nimero mushaka ko mwawutuboneraho ni 0788497423. ubundi tugakubita imodoka nziza utigeze ubona mu maso n'umutsi n'umwe. Tunga neza ntuze ko wacikwa. Ndatekereza ko meze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye ukurikiye Brashari TV, wewe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora no gukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ndi Brasha, nije na Emmanuel. Tunga neza ntuze ko wacika. Uzumva byinshi kuri Brashari TV, bimwe bikore ku mutima, ibindi bigukore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Niyo nkubwira ngo ngwino nguhe imodoka, nkagushimira nkakubwira ngo iyi modoka yigura kuri aya mafaranga, warangiza ukikoza hirya hino ukiryagagura ukipfusha ubusa. Nje nta mpwemba mfite mu kazi. Icyo ngomba gukora ni ukuguhereza imodoka. Ya modoka icyambere ugomba gukora ni ukunyizera, nkaguhereza imodoka. Ya modoka ugenda ukagura, hanyuma ukagenda ukayitwara umwaka wose, noneho ukagaruka uvuga ati Brasha, ya modoka wampaye maze kuyihaga, ahubwo ndashaka kugira ngo umpe akamodoka kagezweho.
hanyuma nkahita guhereza imodoka nziza igezweho. Noneho kugira ngo byumve yuko mba naragukoreye umuti, ya modoka nyigurisha amafaranga arutayo wayiguze. Conga neza ntuze ko wacikwa. Iyi ni Brashari TV, Brashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, bamudahusha mu kwamamaza. Wabishaka utabishaka nguhereza imodoka. Wowe ikintu ugomba gukora ni ukumbwira ngo nshaka iyi modoka, bigerageza bikore nk'uw'ikintu ibintu gukorera. Guhera ku mafaranga miliyoni 2,500 kugeza ku mafaranga miliyoni 80, ndagukubita imodoka nziza y'agatangaza, ya yindi izahora ku mutima wawe, ya yindi ugura ukagendamo, bakakubaza ngo iyi modoka wayigure ninde muntu wowe waragufashije kugura imodoka, ntuzane baba komisiyoneri baraho ngaho. Iyi ni Brashari TV. Wowe ubundi ubikore nk'uwikinira. Waba uri mu burasirazuba bw'u Rwanda, waba muri Majyepfo, mu Majyaruguru, mu Burengerazuba, bikore wikina uvuga ati ndashaka iyi modoka, urebe ibyo nkukora. Ukubita imodoka nziza y'agatangaza, upfa kutanzanaho imibare myinshi cyane. Oya, wowe reka ngufashe. Niba warakoze subscribe uri inshuti magara, banza ubyumve uri inshuti magara. Aha ni iwawe, aha ni mu muryango, aha ni iwawe. Ndagufasha nkufasha muri umuntu wawe cyangwa mukuru we, papa, daddy, mami. Ndagufasha hanyuma nkuhereza imodoka nziza. Nuramuka ugiye ukayitwara, bazakubaza ngo ninde wagufashe kubona iyi modoka, basanga ni Brashari. Ikizakwemeza nuko uzasanga n'uwo muntu namuhaye imodoka ubikubajije, ahubwo yarabigize ibanga. Agati kakaba katuri. Conga neza ntuze ko wacikwa. Reba imodoka nakuzanye mu kibuga, ureba imodoka wowe uvuga ati ndashaka iyigiye. Iyi ni Brashari TV, Brashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru. Ubundi nagira nkubwira ngo nimero mushaka kuba mwatuboneraho ni 0788 4974 23, 0788 4974 23. Dukora mu mujyi wa Kigali. Mbona no gusuza abari mu burasirazuba bw'u Rwanda ndetse n'abari mu burengerazuba bw'isi, ndetse n'aba diaspora bakurikira Brashari TV, mwese mbahaye yambu salutika. Wowe uri mu Brashari. Ubundi kugira ngo byakuvuna kugira ngo unyumvishe kuri umunyamujyi ukaba utazi Brashari TV, gute se ushaka kujyaho ukihandagaza ngo ndi umunyamujyi ukaba utazi Brashari TV? None se ntabwo ushaka kuzagura imodoka, ntabwo ushaka kuzaba mu bantu bazatunga imodoka nziza mu myaka iri imbere? Kora subscribe ubundi tugendane. Ubundi jya kubita imodoka nziza z'agatangaza, nkusunikira imodoka nkumanukira. Kuko hari naho bigira nkagufasha. Wenda ushobora kugenda ukavuga ngo hari imodoka nabonye umuvandimwe ngo ndashaka kugigura. Ndetse niba warabonye imodoka y'umuvandimwe ukaba ushaka kuyigura, mpamagara ubundi nze nkurebere koko ndebe yuko iyi modoka ugiye kugura ari sawa sawa. Iyi ni Brashari.